Isura ya 90 yitiriwe umugi yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. La uqsimu bihadha albalad, Ndahiye uyu mugi wa Maka. wa anta hillun bihadha albalad, Nawe ntumwa Muhammad utuye uyu mugi, wa walidin wa ma walad, n'umubyeyi n'abo yabyaye. laqad khalaqna al-insana fi kabad, Mu by'ukuri twaremye umuntu agomba kunyura mu ngorane no mu bigeragezo. ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, Ese akeka ko nta n'umwe wamushobora. yaqulu ahlaktu malan lubada, Akanigamba agira ati nakoresheje umutungo mwinshi. ayahsabu an lam yarahu ahad, Ese akeka ko nta n'umwe umubona. alam naj'al lahu aynayn, Ese ntitwamuhaye amaso abiri, wa lisanan wa shafatayn, ndetse n'ururimi n'iminwa ibiri. wa hadaynahu najdayn, Tukanamwereka inzira ebyiri y'icyiza n'ikibi ngo yihitiremo. falaqtahama al-aqabah, Ariko ntiyigeze ashaka kunyura mu nzira igoranye iganisha ku byiza no ku ntsinzi. wama adraka ma al-aqabah, Ese ni iki cyakumenyesha iyo nzira igoranye? fakku raqabah, Ni ukubohora umucakara, aw it'amun fi yawmin dhi masghabah, cyangwa gutanga amafunguro mu gihe cy'amapfa. yatiman dha maqrabah, Ayo mafunguro ukayaha imfubyi mufitanye isano rya bugufi, aw miskinan dha matrabah, cyangwa ugafasha umukene wambaye ubusa. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Hanyuma akaba umwe mu bemeramana bakanagirana inama zo kwihangana ndetse bakanagirana inama zo kugirirana impuhwe. أولئك أصحاب الميمنة. Abo nabo mu kuboko kw'iburyo bagana ijuru. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Naho abahakanye amagambo yacu nabo mu kuboko kw'ibumoso bagana umuriro. عليهم نار مؤصدة. Bazaba bafungiranye mu muriro badafite aho binjirira n'aho basohokera.